Ia, e fia fo i whaatala whatu I lau suga I le usua whaasala lau sau, I le nei fuivaenga o le pō, ma lo le tauatai, ma lo le tautua, manatu lava fo I le whaingo fie, le anga I mai e wha au ia, ngā ruenga fo I le malulu le tau, ia wha malo, whaatalo whatu fo I le, wha whonga tapo e mai o le tātou o tunoo, mai so pa anga masani o le tātou porklame le nei, ia, le fo ua, wha aftaia le lofa malanga le leo le tua, whai fo I ona, a fio mai le sunga le lifo mai, ia mau sa vali mai, wha awau tātou programe peona ia I le fo I a fiafi. Ia, Soifua Manuel, malo le tunu nei tu la leso. Fo pelvi inga mal wha manu nei le tua le nei tu la, wa te tonu lo solo le me umo le lofa malanga leo le tua. Wa to fa tala fa tu pa ia mal malu le tunu mo fa on mo mai a tātou fa sa longa le nei tu la leso. I te mali I wha pēm whai launga. Ia, le ngata whai leo sunga lau wha whenga inga ma o la tō whalitua. Ia, wha pēr le loa loa le tinu I so se tafa o le nei a kilope. Lol Soifua maua. Manatu sa mori wha whonga mai rewanga le fiafio le ata auto pe ia wha taia le ngā seu pa ia mau mamanu. O sa lama mwhainga tae au au ngota o le fue lave. Ya a ole sami fo I le so ngata ele pisi ya se tas le ira ro mamalatu mo le sunga le fo mai ya ta wiolo ma fa tu lo want you to pa ia mo to mamanu ole a le a fe sa ma to fa mtalanga a ta to proclame masania proclame fa Soifua Maloloina O fa ngoina Lou Soifua Maloloina O lo yo lava nima po lo yo lava ao e pe ona fianga ye mo tanto mo tino ia fiafi o asolulu e te lua vai aso I tono le masina ia ma whapeo na whafafonga I lo tātou o tino. O le aunga ma le autu o le nei proclame o se awala I ma whaianu fsosani atu I le soifua le lei ma le Soifua Maloloina au I lumo o le tātou o tino ia I nisi fo I o vaenga o lua ma whaifona tāpena I le tātou proclame a walawa lau whaafonga anga Samoa. E yeila le nei po le fuwa ma fatasiatu ma le fionga le lifo mai Dr Isaia Taualapini ia o nisi dawa fo I o vaengai a o na tala loa ma whaasoa tu ia ine langona mawalalo ia e au ngā le whaasoa e au ngā le taunongolongo e au ngā le mātou fangu e au ngā le mātou tapisa atu e nisi nei o vaengai whaatupula ia I le atina e ina le lei o le Soifua Maloloina o tātou tangata mai lava I se pitu I matua se I o lava fo I a tātou whanawiti. Mo si le fio le tātou o tino o le lava proclame u whaina winatu I ante oe o nao whaalalo maulunga po le lango malosi mai a lau whare mai. Peter Drive Doctors I totono le tauranga whaatau I mangele. Whaatasi ai ma le Peter Drive Community Trust ia ma le lango malosi la e peo na va ai ma le tātou ana leo le nei Radio Samoa te fulurima iwa tolu mo. Nei fiafi e ide langona o leo le a matadia le tātou proclame ia ai o se fotuanga tu natu le tātou tino. O wha ngā solo fo il proclame ma wha tala noina nisi o wha mai. Talo atu le noto mo lalo le usunga sau wha mole te tala il tātou leina o ai a se si e fia fesili mai se vaenga o iai a le tātou proclame mala au mai loa a o le manatu fo I lātou ia o le awha matala pēr ma wha soa le sunga le li fo mai ia a o le awha I tū la o tātou fesili na pēr na masania a le pōle neo o manatu le sunga le li fo mai ma lo tanganta e le lei fo I ona te talatu le amatanga o whea lava o anga iai le saunanga le sunga le li fo mai Wa manatu o tauna e wala au mai te whiwhisiri mai le vaenga le na au te whaatani le awha I tō la o lo o muri mai. Ai e wala au mai lo le tātou telefoni o le tolu fitu ta sinema e wa tolu. Au suga le lifo mai o le nevo ia veafi ma le tātou proclame o le ua i le manatu volele na ia tā whaasoa I le wha mai le nei po le siamale nei o le arthritis ia ma le count ai le leona tua tu pela u sunga le lifo mai le anga o
o ingoa nei, e tasi al wha Samoa tele le tātua tunu, o le ngungu. Ai fōringa mai, e ese i tu ai nganu. Ia, o le tu atu lau sunga le li fōma, i le ka o mua, i le arthritis. E sau no inga wha mamarama le tātua tunu, le ai tu ai ngā mai, a o le a fo ino na mafuanga. Le ya sa ele manatu te amata mo me le e tupu mai ne te mine ala faina ala tanga e muli ale la ta fanga tonu no ele ta upo le fiafi nei ile tulanga le ali meta o ngase o so onga po na ivi po le fa palangi o le osteoarthritis ya ma o se tasila o ia fa mai le ta we ta o le ta fa palangi o le gout ia le o ta wa le ngungo ta tau a le fa mai ta unga lau tele ai o ngase ne o so onga po naivi e ta wa le osteoarthritis ia pe lava na sile fia fo enisi o lo mo ne fa mai ia o so onga po naivi po fe lava i so onga po naivi e ti nga loa ia ma fufula ia o lo no winga i se me o lo fa le ton ia la stinga fulili na singa tinga te ia ona mea masania na tau te masani umaya ai a tinga lo ai fa ma fufula ia le tamala na fa isi matu ya o le winga la so no nga Dr Taualapini so onga e pe so onga lima o vai so onga ponga ivila le lava so onga pona ivi matelia ese pona ivi o tine mai lava le ulu e tau i vai ia pona ivi la iti pona ivi la poa ia mai eso onga pona ivi e femino ia le tino ma o mana fausia tatou tulanga le ia mafai ona ngā yoyo tatou tino ana le eso onga pona ivi ele mafai na fa pi o tatou so onga pona ivi ma tivanga tino ia fa pena fa atino ma fa ton me faina tatou faia ia masani ni si mot o le tua foi masani tinga ia o mo tua e a faina foi o so onga foi po naivi na fa pena ia po le tuli po tapu vai po fe lava e atangi ai me ia lo no lawa mata na fufula le la ta wa lo le osteoarthritis o mafu anga la o ngase nei e tu se fani vai nga mafai ona vai ia to nga ngase nei so ngopona ai vi mua o vai nga le mafu mai i levea a me le se e po le te enia ia milosia o me fa pena fa te le ma sanita to i me o le tapu vai fo le wo mapeva ia po le tua fo i ua mapuna ia po so se vaenga le tino e so ona milosia ia mela na mafua mai mo lave la vea ka longa ia faina a mesai ta longa ma ngaluenga mafa e ono a faina e so onga po naivi o lesi tu nga nga so onga po naivi e mafua mai i siama e mafai ona uluia ia so onga po naivi ia ona fa penala ia ona fufula ia so onga pona ivi a mesia pe a fa ise la vea taula lata ise so onga pona ivi e mafaila na solo atu le leanga na la ina ia mauru fia lo le so onga pona ivi ia ona fufula lo la ia ma o atu ise tulanga matu ia e mafaila ia o mai la suga li fo ma ise ngoa o se siama se tas ia se mau siama ma ia fata te siama le siama le mafua le rheumatica e ta ole streptococcal A group A tasina siama waile na le fa ia ma ole siama la e ola fo i mo me se lava ia vaenga ole tino pa ole pau a me tau lata i joints ia me so nga pona a ola i tamana ina ia e fa penana ulu malia to tunma o i joints ia na faina lo joints ai tasna be e tauna no fota ia i mo me ani o siama ele ngata foi la i mo lave la ve o tafo o songa bona ia fa pe fo mo siama e vatu e le toto anga i siama e ola e sauto no toto i fa pe la na o to i vaenga songa bona le vaenga me le vaenga tino
I mawhapena le ona tupua ia tūlanga whapena a fulai. Ia malelona tolu o mafuanga o le mene o le fula o songa ponaivi. Ia mea tonu ale iei mo le whaama ile o le kaut po le ngungu le tau te tāua nei. E mafua mai ona ua iei a vaenga ia e le mana o mia le tino. Tu sa ota ia le tino mai I ngai o ingo le tino i aso whaipea. E iei mea e te tauna ave ese ma le tino. E ilale mea tau o le uric acid. O mea na e te tauna ave ese ma le tino e ave ese e o tatu whatu ngau. A whai nei lai whaatupula ia mei tonu le tino ai le ma whaina e whatu ngau ona ave ese vave se taimi. E ma whaina whaatupula ia lai te tonu joints. Ia na whaaputu e lola ia maa matailo na tupule ngasele o le ngungu. Ia ma maisi ama umbe ono o aipa o le tulanga le waile na joints fo ia whaina I le mela uric acid e tau atu le lata tau atu iai. Ia ta sila na mafuanga o tusa o mea ia e mafua mai I mea hota le tino e te tauna avese ae ua le mawhai ona avese e whatunga ona o se tulanga o se tulanga pena a le o le wha le tonu le whatunga o. Ia ua whaisi tele o mea tau te tau samia e mafua mai tulanga le o le ngungua tau o te steam. Ai malelona wha alola o mo so o ngasi o so o ponai. E ila me le whaapunga whaapalangi whaapea mo autoimmune diseases e ila me le whaamaileo whaafongaisnisi o tau o le rheumatoid arthritis ia po le rheumatic fever foi o tuainga ia o le tuainga ngasi lea e sa whaile tau al siama le na aruatu male malasi anga foi whana tue tuntun e tau wa umalatu taua a o mea la te toe mai na o mea na e o whaaleanga ia e whaaleanga ia so onga pona iwi le la na e tau autoimmune diseases e le ta tele ai ana isi tangata ia whaina tele ai o le te talanoa Dr Taualapini vaenga vui o antibodies le fite na I le tu so puinga ia whalana tūrua le te sau no iai ia le lava a te le foi so se mai la po sia mai e ni tino e tamfailo tino e tau e te pe sia ma pe se me tu pombelo mo antibodies e fa sanga tau e faile tau le ia o sila te me umolo tau na ai fa sanga melo antibodies ia fa aleanga ia va isi va ngol tino le ala ma fo mai me rheumatoid arthritis ma rheumatic fever joints madi ia o le suinga la se mai tauina so onga pona I pa fufula ma pola val ma fuanga lai e una na le anga itia te tonu so onga pona ivi e o se tulanga fo le ua le ngata na fufula a ua matana le anga ia le me pise unga lai pe kushe na ia te tonu va ponga ivi nei fa pe ona oan nei a ia pona ivi a le anga lo la mena I lono inga o le ale toe le lei ona fe wai pona ivi le so onga taunai ia ma avea ma mai tu maulo wai na pe fo le me fo ti wa ia fa pena ia pe patu solo ni me o le toe la mole tonu me taunai ia ma o atu ni tulanga le ngata na pi ole pi ole joint ia pe patu mai ni me pe pa mai fo ni me tonu joints ia ona faina le pela na mai tauina ni sil zulanga la le couch na wo to va ia e te falongo ina le ma pa wa ma tau wa o tu le to sango wala tala le torso fulu ma ngai tu le lunga a fai ai e mai tauina wo te ia wo ti ngalo ao ai mo se la vala le vai matua pe le vai matua a matai le siama le fa mai le ngungu a matalo e te mai tauina lo ai fai mati ngalo lo to le so le pona le vai matua ia e ti ngalo ai fa umi ia te taua na masalamia e wo te taulo na le vai fo mai le ai a se a wala me faina e lo ai ile taimina se va na wala fo mai ia ona vai fo mai ia ma tuile toto ave sia e suila le toto e fo me le toto na
ia ona to afa ma ni le po o mau lunga le mele ta le uric acid I tonu le toto se io koe fesilia kula wala usuga le lifo ma lo ma real tala la fa fu mai le tunu inga ni fesilia si fo ile lo to ina polo matola ele me ka le uric acid e ma fai anga e to a fala wai tele le titi ale uric acid mo se le fiel au matua ma au fa fon lele I te tonu al peno fa te tonu o ne uro latino ia matotonga o lae whaanga ioia iale ia tisa lae ngā ioia me te tonu tato tino o lae ola ma ile nā whaatawilinga ma me umale tonu tino e leo whaia fua o lae e wha pipi wha ma tapena ma fausia mea ma AVS mea ia mfapena la o le ngā ioinga la nai whai tonu tato tino a me sa la pe a tele atu mea tele me la le mawai mea ta le uric acid a whaatata inga la o mea o le meto sami leo le ia mea ma le sami tasina mea tele mea e sauai mea o uric acid e le whape saue o uric acid e sau mea ta o whapalangi ta o purines sa o polotini e latura ina I tonu tino ia na tausami na ule tonu tima avele toto awa tulo I me neurotino whapena o na telepe ai ma wha ngā ele mea tawa ia ona AVS mele le uric acid wai le manga o mia la ele tino e ta taula na AVS mea a le AVS ia le mea tupu e wha tupula ia le tono joints ia ona fufula ilo la ia whapena o na tinga ia e la mai si me tula me le tulanga la le o le tele me le o le uric acid wale na tala na fufula ia so onga pona ai fa pe fo na tu fa tupla ia la me le uric acid I te tono fatunga ona mawaila ia me ia ta o stones po mama ma me fo no stones e ma faina la titi ste mai me la titi e fa fo na te me la po a pe le stone le tau te vai ai e ono whaatupula ia mena I te tonu whatunga a tele la mena I tonu whatunga e matua poloka ato e whatunga lona winga ua le mawhai e whatunga ona whailo na whi au e whai o le wha mamalo toto lona winga e whaaleanga e mea nei pe a whaatupula ia tonu whatunga ai a whai fola ni mea la iti ni maa la iti e mawhai ana na pasi atura AVS atu fatunga alfa la vela e lu atu le lalo le tanga vai fole le lu atu le fe vai e lu atu le lalo na ai lavia o ta se tinga o le matua tinga me tele le me ngata bel tinga le tinga lo itu ya melana ta o renal colic no le ma sa mo fatunga ai ma fu mal mele o le uric acid le wa ve mama ya wai ia la tuloi la velo o le matua tinga a le vave na fai tonga fiti ave selmena ia e tu poel fa pe fatunga ia ma fa ina tile ia oi il tulanga le we ta ule tulanga le mo mela io ma e ma fai o nga via ma ala titi pe o le ma fuaga nga la suli fo ma erenga pe papatu lunga limo tangata o vai ioi o le mele ta te vai joints I mo songa pona ai ia o tu sa fa putunga nao o menge o uric acid e patu e fa pena I songa pona ai e fa pena fo la patu e tonu o fatunga ai patu lama poloka I langa fatunga ai tu mo ala pini tube sola o lai fa mamai le toto ia fa no fiana poloka me fa pena ia apoloko o le matua tinga fo e per tinga le I mai fa tu pasi atu o anu pasi fatunga wala ali fa fo pe o menai e tupu mele ma le I se mela titi ai fa putu le mea ia le vaanga le ia fa tupu na fa tupu ia ma tele ia po fe lava la ia fa fongol tato watunu o le pe tala le sunga le lifo mai le fa mai le o le nunu por siamo le nunu ya na te tala le tato leina tolu fitu ta silima I votolu ia se vaenga a nga I pe I luma le fa mal mai le sunga le lifo mai o la ia fo tulanga mala au mai e ma fai lavo na tali antu le temile na
ka o le tūlanga foi le leo risk factor o le count no suga le difoma le whaatai ia ona ele o tangata umai mau ele ngasi ai petai o la tau ma tele na faini tele I whaamai ni o la tau ia le wel ta si ia sa no talo falava pali e mai se sunga le I formai ma Lou Soifua oi Lou Soifua mo o tai mali ia Lou Soifua Maloloina tai mali ia Soifua Maloloina ia o sia u fesili a fa pe kala sunga ma singalo le li formai ma la sunga pali ia o la fesili manga ia kele el por kala me ngia fia fies o kai kalinga fo fie fa longo akule lo si ufonga ngai po makango fie ia o la u fesili la ai sea e si kangaka le kakeva ai i o la ko au e vanga le pe e fa pouco ai pengi me foi pe o ko ai iang po ai ole me ngai fa pe o ko ai le ko pengi wawa e paku mai o la ko au a po le o la facilidad por ai me ma fuan fa penga o la ko au le ia ma wa te le city le pe no fa yatu o me o pe ni ma e amata mai nai me laiti ai tupu wa fa putu ele mele ta oli uric acid e fa putu apa te le ma puta e fa pena o le si timi e puta pa mai fa fole me pai e mai se ala i lalo le vai matua e be mai tau nis ia o le sua pai na tu so le vai ngana na sa fa putu I tono le me na le pese ma o le uric acid nai tonu na ai leo se alo ele o ni wo fo I lo suga fo mai ia wa fai na umai ama wo na FP ia isolo ina na wa saufa tasi manisi vai ngo wo na ila tafa ne le mena na ngale me ele na le mama au ai uma to ma mena o tafa pona ivi o wo o neura o me uma na o tafa ne wa fa tasi ba ia fa fica ia wa o le fle o si o kei wa o skalia iang fai un ka ko nga yung vai luai o cleaning dai mang kau e lua so ka oko me o nga vai wa umale lua kulo umale afi iang ka oko ila ia wa mala fo il fesili lua lo fa tai ngai po fa kai lava wa bangoa ia le kai mali mo ngile fiafi ya le ya o le la wata to wo tu mo risk factors ya po me fo e la le tau e fa ma fu ai e fa taula la tai ile afaina ile fo inga se wa pe va tu ile o tato uma e afaina na ni sila o la to ya nisi afaina fa mai la pe ile meta le family history no inga la fa mai la to no toto mai tu a fo ile e mo inga se le ya tasina vaenga e mo ngo fi sa ngungu le tamal fa solo mai ila sa ulunga le toto ya ele ngatala o la tona pe no ta o la to e amata to haile lu se fulu mon tu ponga lunga wa amata na mo le ngasele ai pe no vat ele amata fo le fa pe se passe pom e amata le mua pe fa pe o ele o se me matu ya ai fa ya mos yo le sistema yo so pu le sistema yo so umi ya umi ya fa pena wa te le ale masalmia ai le mafai ana na lo o termina se longa wa vai for mai o le sina meno ta ua o le tulanga le tau me tau sami o me tau sami ane tele la ya sawela pena o tau protein ya o me o red meat o me foi ai fa si povi pe o tanga pua ya fa si pua ya me fa pena e mumu te vai trai mumu le ano foi la ono le toto la mumu pena o tanga midnight tele e protein ya le mo mai le uric acid pe break down tono le tino e mana o miela vese le ngatala I mo mitai o me ia na uta o me ai mele sami mo ia
ia o fingota o me fa pena ia ale ngata fo le o me tele me ta o le situ nga suka na ta o le fructose tele tele mo isi a funga la au ele fala le vegetable ta o le asparagus ta sina vegetable tele me ia sa wale ele mele mo wale le pirina o me le tele nei ia malesi me tele na fa tinga o me ne o fanguinu le ava fanguinu ia male ava malos le ava na ye o me nei tasina me so me nei lau te suia le me ka o le pH i te tonu o le toto ia ona fa fainga tai le ona lu esel mele uric acid male toto pe o atu le il fatunga me la le fa tete ai tatou ia ele fa pele anga me to sami nei ai maua atangielo e maua o le fa mai nei e taula na tu i titi ale fa nga o tau sami pe ale suka foi mai si men tau e ka ka sami o le tele sa o le lei e tau sami male fa ai tete a ole so on tango ye te me langa langa ola e fenga tana vese lo fatu nga o tulanga ia ai ale lei no fai tonga fiti e mafai ana to ti la ti lunga la tau sami wa e ala la lunga la wasiasi la fo mai mo tulanga ia o le si vai nga e mo ngo fi nga ngasi o la to e faisi la po tele la nga o le fat o le nga o ta sina me sa wo mo uric acid e ono e tele le uric acid sa wai ia a tu ne fo ile tu le vale o tama tai mali e faisi tele ia le ngasi ia o te tonu ala tele ia la nga masalo o le tulanga le tau sami ta mo mea tau te fia ia I mele ta uane ia o fasi povi o mea no fa pena e fai asi over mea na le fain tai ia ma le tulanga le o ia mo foala au e ono fa lave tele le ave senga o le mele yu ki asimetun tino ia foala au e fautu ai nai o e pa fai e te mo ngas e te fa te ele so va tu fo ia oi a fai fo te whanga ina, tu o se dose maua lalo e wha o ngā te mina langa o e te maua ngase lea e ma fai fo ina ona te lele wa vanua maua o ngase lea pe a fai e te maua isi ngase pe le suka ma le toto maurunga e pe o whaatasi maanga ngase ne wa e wha le tonu e wha le anga tu lesi ngase lesi mea e wha le anga mai lesi mea e na o whaatasi ala ia a mea ale o wha le anga whaatasi le whatungao ia ma fa pena ma ia lai ona fa ina ma lai wa le sila me tele ina na tupu tele le ma wo lunga me le ri tino ia me se ta to ia tango fiel ava malos o le mele tulanga le dehydration alanga fu wa bango ngo fiel o tino ile mele langa tele tango le ava malos e te tula so fo le fe aulata e te le o iloa ala wa tele le fea ulata na fai ia te malamata na tu te ro le te la melta o matua e pe wa fa lo ke mangolo tino ia tasina wala e asanga alu lunga le mele ma fai ngo fie ona fa putu i te tono joints ma me na tu boy fa le tonu o a mata o pe fa fe lisi tangata la usura li fo ma yo va pe o le lo gela por al me yo la ai e alo mai o I mea ai mangu fasi ale fo e mau ai o le mangingo ale sau noa ka fo ilele e le fasa me ai o le mea monia na e le o fasa me ni ai e tau sami ma le fuafua e fua lo tulanga le ngas le wei tato fisi sa no e fua manguia rau songa le po mai ka te lo songa pari lo se fua mo lui fo sua fa mo mo se fo ia sau no mai yo le ai palongo ma le koi sango nga fo el format ia ya ole ka ma wa ku pe e ma ke le sango nga format le I ma fuanga I me ma fuaile I ma I pe un ka wa ai ola fisili la ole ala sa config a roa ngai se fo ia ma e vesidi o ngai te fa funga mai la ma wa ko le ke sa ngo I me ma fu ai ma ne ma ia se fo la va fa longo se fo le ala sa config se fo o ia fa fic out
Malova kai ia ele o te mamau ai o atu mafaatala noanga i le toku fitinga o le mai. Ma kua fo iaso se mea ai kauanga i le amakanga o ngā tongu ma le taualunga. Ai whaafonga mai pea, lea la amao o aku i ai. Ia i fofo whaafitauri. Aro whaafitai. Whaafitai, ia. Lea la watata o tono ia le fisiri lea. Eka kire yo ia. Ia le lei saro. Tok. Ele kio lava i isi tangata watu i ele oka fo i le lolo. O mangai ale oka i le aia fe mai. Singa woka fe mai so le se mo ia ulungu. Ia, awale ave se ina tulanga lea. E ala ana mau e ona ua whaia si tele. Ia. Whaia si tele ona e tango fia. Tango ma le whai tete. Ia, e le ai lava se mea e whaingo fia le tino na whaso soa ma whai mea taun whai pe ale lei ona tau sami male whaatau. Lelei, o lea ua whaafonga, lai usia le whaafonga le tunu. Lai kau kutuki pere fwe i wala aulinga o mantu nei. Ai o mana tuka o ia. O lea sau noanga. I ngei vaenga umanga e sau noa i ai. O lea se fofo. Lelei. Pea no tā ua a whairo e te masalomia. I le pā whaapomu le sau le whaama. E sau maali e whaapea o ele le ngungu a le lo le ngungu nau a matamata. Le vole whaia te uoso ai au noma se la vea po se me whapena. Tinga a maise a i le bai matua le. Ia, o te tauna wa aile fo mai. Alwa vai fo mai lang se longa tuile toto e lo ai wa mawalunga mele pele mawalunga foi au lata i lunga mawalunga lo no winga wa ye lava wa te tawana no fo telo ele tulanga le wa to follow up la o ele si lua petolo masina ia masale o solo te siaki tu wa lunga e melana e te tawana vai fo mai fa mauni ele le tulanga le fa mai le ai o me fai tauna rest e te tāwana malolo ia mawha mawalunga lo au. Nero inga le taunto e whelua. Tāwana malolo wha mawalunga lo au so sonte nai wha maui ele vai ia mawhaingo fie ona whainga Filipino na wha ngai me avese ma wha alelea. Ia maalu wha atasilo ma e tangolole amata ninu lau penado. Amata i whala au whaingo fie na. Aua le alu inisi whala au e tele tatai e wa wha seinga. I le tango i whala au e whaisi malolos. E a whai nai. A mata le Panadol. Ia a whai atu e sao le Panadol. Ia po le Panadine fo. Ia e le leila lai lo ngai longo le ngungu. Ai le leila lupe vai fo mai te lo ai. E tui le chocho e vesiaki ai. A whai lai siaki fo mai ua mawalunga po o lala wa iai e nai le tūlanga wa i le me tau le mawalunga. Ia lo na winga i whala au e tauna inu mea. I ei le whala au e tauna inu ia so uma. Ia so uma peti ngā pele i singa tawana inu. E tau mawhai ia awe e whiwhiso ani lai o whatunga au. E awe ese i le mele e leo whaisi whaatupula i e tono tina le uric acid. I e al whala au na tau le allopurinol. E te lea na e inua e so uma. E whaia maume e taloto ia e tau samile mantua tau samile inu. Pe le mea na e te whai petanga te e mantua i le whala au lea. O te wha pe wha atari si tinga. Inu al whala au ne so uma. Ia e whai atu angala e inu so uma. E lua tol masina to siaki lo toto o nei loa la ia. Po ua tau lalo le vahenga le uric acid. Maria lau suri fo mai o whala lave o Maria lau. Se i koe ka o malengo le whala au le pespela. Ai se i wha maui lalo le lau e kula o la wha maui sau. Le whala au le wha mulmole. Ia. Le whala au nea tau le allopurinol la. La su e tau tono le internet. Ia on tau tla ia. O le ALLOPURINOL. Allopurinol. E foi se whala au apel whala au ta tele na tele whaonga. E inu la wha amole e inu ia so uma. E le ta fia. Ia, tau fasili, tau no. Talo fatu tatu fasili sau no mai. Ia, la fain a todo. Mangai, leo whaafonga mai le tatu aturu o le whala au lea la au toi whaamna tuantu e inu ia so uma. E ia mo ilantou e tu mama ina ai
ia le tūlanga I pēna iai. Ia, se wha olo sa nanga diso vaenga, for wha vitauri. Ia le lei, e mai si whala au, e te fisili e lau fo mai whala au na, e si whala au e inu wha mo so soani e se temina. Ai a whai ai oso lau ngu ai toi, ai lasa tu lau whala au na ai toi inu, e leanga la. E leanga la, mena e tau ai pia, le inu lau whala au le teimi uma. A o soi o lai inu. E lai mwhaiane inu pia. Ai a whaina misi au whala au, ai te uosa, ai tanga to inu. E a tire la, mea na ia mantua mai. E langa tau o te le inu pia. O isi la me tau na whairi tonga tinga. Ia alo e se la ma mea la ia te iroa e maulunga te le uric acid a. Mea uma mea tau saminan tau ma mea inu. Whare, mo le teimi na uosoi, e si le na ua le whaile, au e te tango iai. Ia awa ni tango iai, la e isi me tau samia whaile na teimi, ai alo e se me tau samia, se ilonga ua tau te le lalo le tulanga le lo toto, le uric acid na lea, I le siaki le toto. Ia na whai lo le ua matawana, toi tango ai, la I titi lola whai fofua. Malo. Ia, mai toa ngalola ia awane I olo tino tulanga le aleo le dehydrated. Lono winga, tu uma mea nai ma seina dehydrated, lo tino. Mea lava le ava malosi, ia ma me whapena. Ele isi me le afu fo le exercise, o lai afu le lei, wai, whai ma inu le vai, toa ngale inu le vai. Le tulanga le dehydrated, pea umana tango fia le ava malosi, leo se mea le lei. Le lau suga le li fo mai, ua fonga le tātou tino, o lea ua tala mai a I lunga le amatanga, sau I ai mora mafuaanga, e iai mora na tōtō ngā, le ua vatu le fofo. E ia te me voi lele o la matua leanga ia le onga, tūlanga ia a fia I tangata I le wha mai le lei. O lea sau nuanga I le tūlanga. O le lei, ia, a tonu whafonga mai nisi ua o e la le tulanga. Ia, e se le matu ia, e matua I le anga whai ato ia soonga pona evi, ia o I la tau e a whaina o la tau lima, o I lima le a whaina. Ia wat mo me fole le te tau tātou ua papani. Le mwhaintua whaasa. O le mwhaintua whaasa, le patu la tau ia whapena ma vai lalo, e matua la lono inga la whaina e fo ma le savali, ma le whao ngā ino na vaenga o le tino. Ia le ngatana na leanga I whapena ia sa onga pōna. Ia ai ua leanga fo malo whatunanga. Te le isi nisi ua whaino la whatunga o la ua whaamamane o la tututu. Ona tūlanga lea, a le leanga I le ngungu. E leanga o whaala au ia whao ngā le ngungu. A mea whaala au ia whao ngā se la tau. Ia whaala au le tau le Voltaren whaingo fie. Ia, tas ia, o whala au na ese le langa te le langa e leanga I whatunga o. Te leanga I lo puta. E mea na e leanga I te le so ona tanga fio whala au ia e inu te miti ngai. Leanga e inu ma le wha le te tau. Ea whai nela mea na le la la no fokta ia le ia e inu. A inu e pena whatonu ina le whomai. Awale alwa o esu e whaatau me le talvai. Ma e langa e le lei. Alu ai whomai na whaingo whena. Le lo whomai pe te tau ana inu le taimina. Pe le hai. Oa e aisi tangata wale lau sunga le li whomai e maua loa kango ke foki vidi lo le wopora. E sau whara au pingiki wale pero matoria. E mai si o wingo kopo o le nu. A o le whaukua inga. E le kakau ka whaia le natula. Io e se masante tātou mea na o le tufa whala au. Se e sau whala au le ai. Aua, le anga e mpea no whatu e sili atu le matua le a whaina whala au. I lo le a whaina I nga mena na amata mele ngungu. Ai alo inu pe a ua whaatun ua umana wa airifo mai lo ai talawhia ngai I le tulanga le e inu ai. Ina ia mautinoa le saonga le mu ia wai tau foi o so se whala au a se na whaonga ia a whai nele le tino pe rako le fia ola mai lisi mai ia la ua mawai o lisi foi mai ia mai monial na le lei wa jai ola ka o ile au nga foi le ta por kalame o ia mea uma e ma fai au na pui o tātou tangata o le asa ufautua ngai tūlanga tau le pui nga prevention. Ia, o le pe o le aunga nā tā pokalame pe ia whaingoina. O Lou Soifua Maloloina O lo o iou lava a au. O mātou ia na o le taulongo longo atua.
na le fautua tua ma watu mea uma e talawhenga ina i au tau iloa, ina au tau no fauta iai, ma whaile mea te tau o na whai mo Lou Soifua le lei. A waile o sesi lava, o oe lava e whai unga whai unga. E te tau la o na e tausi iai, e pe o na fautua ina, e lau fo mai, ia, po ai lava lau o mau e whaiswhaswani, ai aua te fesilis tangata e le iloa, e le lava lona iloa nei mea, o fo e te fesili lesi mai, ai fesili oe ili fo mai. Lo wele tato wala au lo suka li fo mai talo fo wala au. Talofa. Talofa, oi fi suafa fa mulu mole. Sa sese. Sau no mai? O la ofesili o le fo ala au le tau mai. O fe o ke alu au mai e pe fa tau fa lo loa. Fa tala vai. Lelei o le fala au sa o le ngule no ta o fala na o le fala fo mai e mfaina tusi mai ele mai sa o se fala tala vai e va ai fo mai ona mo le fala au wa ete ele fa pe fo ete la tu e fa fo mai e sia ki lo toto ona le fo mai pe te tau e le tau fa fo mai le fo mai le fala au le tala fe ngai na watu ai mo fala au la mo tinga e mai fa ta tau wat fo mai ile tu langa lai oi Mena se ilonga e tusi me fo mai na ta le fo la una in le ta o fo la o ta o ta na nga ile si nga nyo ta tele fo masani ni si o le ta nga ta o le ta dai clofenek ya efecta ta ai fingo feel of torrent o le si nga nyo nga ya le ai matu ya pe asen fa nga mena le ya le vai fo mai mo wele tonu mal sa ole me fai tai me tula me ya ai tau tuana me nai ma fai ana fai oi me tau sami me inu ia alo ma fai titia ia o tele ba wale nunu ai o la ofisili o ngole o ka fa ma le fuala au ia la ofisili ma lo va fta ia o la e fa fonga mai o il tina me se volta tu wotunu o le lava e pe e fa mafa tu lava va ai lau fo mai nanga e lava fo isi tu nga tangata e o lo ye ngase tu ngai mo ai ina ne i tango fia se fo la au a o le va ai lau fo mai o na lo le fo mai fe tu na ile tu langa lo ye lo toto tu langa lo i me umana o na fa to a pe skype at lo la ia le o le tu ai nga fo la au tala fia ngai le ma le situation nga ye oi ta tele abro lo wa no tai ni fo tu nga lu nga nepo tai ya ma lo real ne via fi sa wis ka ko vala ya le ai to ita mo fai mai le sita to vala au na ya o le wa fa fonga le tato tru wa tala pipi fo il sunga le li fo ma il tato mata upu ele stato vala au le wa ai talo fo vala au Talofa. Alo. Malon se fu muia, oi fu suafa fa mole. Si sa no maya. Ya. Sa no mai siosi. Ya. Ya, fa caro fa cu sumai. Fumai, fa pe foi la so pari. Alo. Ia, sios. Amoia no fisi sios. Ia, on fisi dia foi le wale o fa uma me ai en fasa ele fi kawi male. Ele fi kawi o me ai foi ele nga ka o me forma. Ia, ai o le que falo wa ku e fa fe me ai feu foi ele a fai ngai boro mu mo kama foi leo polo vangel fonga le tu langana ya lele na uma watu o mena polo mo tale ba mena o me la fa manongi ai a mena me fole fa leva ia me tau sami a o me ai na ta o ano manu ia ma meu me melsami o ia me pena ia o me na le jenen ma fort bele ai le simo mo flavoring na ia o me la tu e fa
mana ia le tausami ole pe ole tele ole me te tango fia le ano le o manu po ia po me pena ia la ho wanu vai la fo mai fa mai lan fo mai ia la fo mai fo le o ke mau fo le mo ko mau le ngung ia kala lan fo mai ko au ko i mo me sumali ia wo skaya na fo mai o le ko kang fie ni me sumali a wo le ia la wo le ko ki nga o kuti ai ko anga fa lusi le wait e mo fai savati ia ma ko anga ingur vai au ia na le mau ba na wa sa le ia me uma na wa faia o mene o na wa alo isema tana misila va langa ba le tulanga le ta o me fanwinu ia tele me ava langa la e ma flavor me ngai ko fanwinu o me le anga la na le suia ile me ka le pH tono o toto na la e fenga taina lu ese le uric acid melitino pel mena e fautoine le aua me matua tu tia le tango i mene ava o le kofe le simele anga tel pa fai ova a meta to e ngungu le fai matua tu wa lalo tulanga le se ilonga wa mautino wa lalo le level o le uric acid lutino ian ta faile no te tango mali ia pel fautuanga na fai tuai alo ia fa se kile mo le vangoa kai no suga siosi mangia kile ni afiafi ia fa soifua fa talo fatu lista tu valau talofa ia oi foi le suafa tina o tua ia tua mai lau fa afsidi ia malo lavali Soifua Maloloina manel poklame lusunga famol mole lava pe o fea tono ele klinika Dr Taualapini pe mafauna o listala ole pediatric doctors il taulanga fa tau I mangele e sila fia le McDonald le tutono le senta I mangele ia o au tawhatono ai telemisia au tawhatono al McDonald o le pediatric doctors clinic le nai na pito I luma e te anga I mai e pe te oso tu fo I tua whaanga aila le tato whalitala vai nei na e o ke mo wheelchair Ioe, mwhai au na whaongale wheelchair o lo iai luma le tātou a wala le nā mo mia lava le a wala so mo wala usunga whamul mole lava ia so mo e le na o Isaia I ngā le tātou whalamai na tō tele lava fo inisia tātou fo mai Samoa la iai o lo o ngā lulu e ai I Dr Ala Inua tupai o lo iai fo I tamaitai fo mai Samoa I Dr Emma Jiangwai o lo iai fo I le li Samoa o Dr John Schuster o la tō umalava I la e mawhai lava o nanga I atu e vai o le a lava sau whaafsidi a e a whapea lava e te fia aluatu e te fia whaafsidi mai wheloa I lava le sunga Dr Isaia ia fai faramanga e anga I antu e avanoa lava fo I le sunga I le ni fo mai whatalatala noi nisi vaenga e peo ani fisidi o lo momia ia okay ia whaftai lava le whaftai pokalame whaftai ona o tātou teimi leo te vai atu o to e sfuru tātou minute I e tutoe a ua whamaro whaftai lau sunga ni fo mai o le me sidi lea tau matau antu lai to tele le tātou o tinu o lai whaafonga mai ia le fo e whailo le whaafsidi mai o le tātou polo kalame le nai le vai aso le nei Samoa le antunu pele pei ona e whaafonga mai ai ai a whaape ini siau whaafsidi le tātou polo kalame le nei e umana batu le numelo al matou whare mai e te wala au antu ai e a ai avanovo I le sidua vai aso lumanai ina ni te I ua e fia whaafsidi mai ai e mawhai lava ona e whaafsidi mai ai o le lua fitu iwa
valu lima iwa valu, ne ai ele o le lua fitu iwa, o le lua fitu lima. Lua fitu lima, valu lima iwa valu, o le numela le na ale fomai, e mawhaio ne wana au atu ai. Ia, pea e nisi lava whaafisiri. O le neva ia solo sunga le lifo mai, o le alava na maita wina sa whanga solo, pea alava tui el flu. Ma tui fo le lo posters o le COVID sumaliva. Yo, ia, taltonu le leima tal whengai on tue wha manatu atu le malu le tunu. Ai meise o le nei teimi wa malu lu tele. Ia. Mai mole sile fia, o lo wa tau tonu ala mean tātou tau uoma, o lea wa tātou awhiwhio ma soifua whaatasi ma le wha ma ilea o le COVID. Ua le aia ia se senga ma le furu. Ai aua foi e tutusa le lei a aunga. Lono winga, a e fulu e te lei loa po e COVID. A COVID e kere loa po e fulu. Mali. O le mea lana e te taua ia o na siaki. Aua tino fo whaata male tulanga lea po whanau po o e matua. Lai whaatino siaki ale matu ofisa ia sa tōna i uma. A matu tu le iwa le tae au se ia pā ia le tasi le auli. Ia e te sua tuai, e le whaine appointments. E te aluatua le stona ina mawalola wa wanoa. La alana tuai na o te latu wala mua mua tuisi. Ia o maitau ina alo o whaatupula ia mai whawhia whaina le o atu tanga o tatua nuu. Ia o atu fwoi maa inga whanau. Le anga te tauna whaatino ia tui pui na o le tui la COVID, o le tui o le fulu. Ia matui la pui o le whanau la. Itea mesa le misela. Mesa le misela langa. Le ua pesifo le misela i nei. Ia ma le whama ila le tale u. Taua na mata i tuina tamaiti a ato a toa le lei. A ia se masalo mea leo atoa ave le tamaititi. Ave wa ia mea computer se watoa o mi omi maua na po lale mea nan whai a almeli whai a. Ai mo le COVID. Ia na whaafunga e na matamai a pelila te sanga nei. O na whaia le pusta fau lewa i ne temi nei. Po entitled umai ai tātou Pasifika. Ia tātou mana me le tolu se fulu anga ilunga na ua mawhai na whai tātou tui na. Se fulu ona na ilunga. Ia na ua mawhai uma na whai tātou tui pui na o le COVID. E tau alana o e whaatino wa e peana o whaatu e te le po le fulu po le COVID. Wa lesi ngase tuli loa le taimi nei. Langa e sau whaatasi fo le fulu ma le COVID. Ia ma le whama le siama le tatu ta ua o le strep. Ia strep A le mafua le rheumatica. Le fever rheumatica. Ia e whai umasi aki na pe a vatunele tamititi. Sfuruli maa la tau sanga. O la foi e whai masiaki na pe a whai la tueti ngal whai. Ia pe vai tu whai. Ia masalomia e whai. E mawai malano e whai. Tulanga lea. Mea nai whautuai nai. A le lava i lau fo mai. O lo ava noa al mata ofisa i teimila nai. I le astona e whengo whiena e sua te au noma se appointment. E whai e lau tui. Ia ma maua fua e lau shopping voucher. Sua soania i whaataunga ne vai tau. I le fulu lea lau sunga le li fo mai. Ne vai tau sanga fo i le whaifua. Ia lelei e le no foten tewa latu tewa ele fia pe latu ele fai o tatou malai mo mai tanga ia o lai ta tau na fai tui na o ma fau tui na vo to midwives e tau an fai tui na flu ia tatou Pasifika maoli 5 na ilunga ia mal au pensione ia na fai fu ma tatou tui na ia le fana witi whanau nai lalo mai la ole vaitosanga lea na oi la tau o lo iai ngase fo i o lo la matia o la tau ia whatetinga o la tau e maisela maisela mo ngofia e oso ngofia sela ia e te la tua e siaki leile o lo fo mai ia o nei loa wha ni aile tulanga lea ma whai lo tui la pui e whai fua la tulanga la lea Ia, sa mole tunu unau e whaafunga mai le kātou porkalame o lo whaanga solo la Peter Drive Doctors o laia wanoa lava. E whautua ina lava le tātou tunu anga i lau fo mai whaleainga. Alu lava i la oe lava ia GP e whaatino ai tūlanga pe o na whautua tuai le sunga le lifo mai mau mā tātā longo tuele ne viafi.
ai a fai e te whaafunga mai. E le o iai se whare mai po o se e te angai ai o loo avanoa Beta Drive Doctors i to tono o taulanga whaatau i mangele au tafol me tono e ai mawhaina talatu a au ta lia mare fia o no mantung tautuina ma au na atu le tātu o tunu pe a whai e le o iai se fo mai whaana ai ngolo e angai e le nei taimi a whaapea fo lava tu atau nu mai i Samoa e le o matuai longa na seto le lei po o se fo mai whaana ai ngā te angai ai ia whailau whiriwhiringa a olo o avanoa fo i Beta Drive Doctors e mawhai o no mātou tautuina a vei mātou mau fo mai whaana ainga Bari lo wa tawa tulanga le ia tātou asisi mai Samoa. Ai tawa Samoa mau pepa foi lo tuinga ole COVID. Oh ia. E ma faina fai lo tui pe a wo te me tawai. Ai sau ma lo pepa na fa ma ni fa ngofia na fai lo tui. E fai mo e foi lo voucher. E le na fa ngana va no tātou na asi mai. Ai sau la mal pepa na fa ma ni langa le so na fai tu fai tu se me ya o na tu wai le tui. Ai no fota na wa va no tulanga na al tulanga le misela ni te wa le misela le fa tulanga le pepesi moto e mtau tie le moto mai o la to uma na fa na nau I luma mai o le tasiva ono iva Januari tasiva no iva o le fautuina ia faia ia to tupi mo misela langal vai taule le mai tau mal temile ele ma otitile le fainga tupi pule nei ele ia vanoa ai ele fatinoina o la tu atu ia e lua me e a fai ele fai so tupi pule no winga la sai se temi sa e a sai o ele siama le wa ia lo pupunga fa natura ele mana o mia la fai lo tui ai ale mautinoa ele ai masa fai nem fai no fai lo tuina ai mana ala fai te la tua request ai ia no fofole fo mai le tulang la te pe fai no fai te mina e fai fa tino tu pi pulang misela e no o tu isi ma ile anga pe ma wa me se te miti no fo ta ai e fo ni sina ele a toa pe le ia mata fo ela tu tu il covid e ma fai ana amata te minei e fai na fua lele o lesi te me ta wento so o to wale fa pe fai uma me na le fai e ta yo no masina vai ngai la tona wo o pustas ya na wo ele pusta o lo te la ta so wo le pusta lon tolu fai wasilia tu malon tolu au pusta lo no inga ia si mafuanga na le ina fai au pustas fa popo na na la to ia ngase matu ya na ta wo ina fai le lon fa ia pole lon lima voice ya ole tato programa na Samoa la tu no pele wa fa fonga mai o lau sa antu ia le to mai sa ilia le sunga le lifo mai ia au ngala vai le tulanga e peona ia le ingol tato programa so ni antu le ilo tanto tino ina ia fa le ia tili le tulanga ia le Soifua Maloloina e fa moi te alva ia so le ala asau a o tuantu o le asolusu valu iuni o le afa pe fo una toi anga I mai tato programa ia ma ta pena mai fo isi fo I fa tala noanga a o le fo isi fa mai e ma fa una fa so antu ai mo le benefiti ma le manuia o nei o tato tangata au mai sa upo muri le skoli fo mai ona fa mo le ta programa fa to fa le tunu fa aftai tele ale mamalo le tunu ni ava no ta wo ta to maua ia manuia ia mai le li ia vi ale li ni afiafi utato mo ni filo inga ia tautuana tatu fautuanga pena ia tausi pe ia o le fautua tua ai ia te oe lava le fai unga me uma pe na ilta te lengo tatu poklame ai fa aftai tele la fo se upo sala ia la fo nga va fa mole moni ale upo po tole tautai e sele atu ia ai fa soifua ia manuel tatu afiafi tatu fo le lua yaso o Lou Soifua Maloloina O yo lama ao o le ngolna tato por kalame ma le fa moi o tato nga lue fa tas fa tino tato nga luenga tu la I le fa tas mo tato fa tua I le mana fa o lo tato tua e anto to ai fa malolonga lo to Soifua ai mai so mantu tino so le li fo ma Dr Isaia Taualapini mo lo tanga te fan tova pali te le la flofu peo Manu fa saunga ne fe filtato tu tato to fe lo I le aso lulu lo so mo valo JUN